Squid Game. Čuli ste za novu seriju koja je potresla svijet, koja je ono nevjerovatno popularna u svijetu. Squid Game. Zašto je to tako? Zašto je toliko dobro prihvaćena i dobro gledana? Sad ću vam to reći. Pa onda, Squid Game ili ti u prijevodu igre lignje ili igra lignje. Igra lignje bi trebala biti u prijevodu. To je jedna koreanska igra koju mi ne igramo kod Ica, ali u biti čitava ta serija, neću vam sad spojlat ništa, je napravila boom u svijetu. Znači ono boom, wow, svi gledaju Squid Game. Znači s kim sam se god čuva po našoj planeti gleda Squid Game. I to je jako interesantno. Zašto je to tako, znaš? Obično ono, takve serije ne bi trebale imati toliki odjek, jel? Obično su to serije od nekim superherojima, od ome do nome, znaš. Da se razumimo, koreanska kinematografija, koreanska, ta filmska industrija serije i to je nevjerojatno dobra. Nevjerojatno dobra, znači rijetko kad snime nešto što ne valja. Ja sam se s njima upoznao davne godine, ono, bio neki akcijski film njihov, malo sam imao problema tada, ali svi su mi izgledali isti glumci pa nisam mogao pratiti, ja sam jako mlad. A recimo, jedan film je koji sam ono baš zapamtio od njih je Old Boy, imam ga doma u Splitu na DVD-u u svojoj kolekciji filmova. Old Boy film, strašno dobar film, vrhunski. I tu se vidjelo da ti Koreanci stvarno imaju nos za filmove. I onda sad kad pogledate, kad potražite njihove, ne znam, serije i druge filmove po sad ovim platformama tipa Netflix i to, vidite da su stvarno vrhunske. Stvarno, od onih, ne znam, ima jedna serija o zombijima, zove se Kingdom, znači u staro doba, ono, naš ratnika i svega, streličarenja, ali su priče o zombijima, što je ono ludilo. I tako ima, ne znam, sad da ne nabrajam, imaju strašno dobre filmove i strašno dobre serije. Ova Squid Game mene nije iznenadila da koliko je dobra, ali mi iznenadilo da je toliko gledana u svijetu. Kratko me iznenadilo dok nisam malo razmislio zašto je to tako. O čemu se radi? Pa, znači, ja mislim da su ljudi jednostavno pripoznali sami sebe u toj seriji. Znači, svaki sebe nekako pripozna u toj seriji, jer... Znači, šta je pokazala serija? Koliko je tu u biti, kad si skriven, kad ti se ne može ništa, kad si iza maske, kako možeš biti ono što jesi zapravo, kad se ne bojiš zakona, kad se ne bojiš kazne, kad se ne bojiš otplatiti to što si napravio. Imaš, znači, masku na glavi, sad na glavi ili imaš trokut ili imaš u kvadrat ili imaš krug, šta god ima na glavi. Znači, tu je hijerarhija, vidjet ćete to u seriji. Ti imaš masku na glavi i možeš napraviti šta god hoćeš. Znači, kompletno su ljudi svi maskirani. Možeš raditi s drugima koji nisu maskirani šta god hoćeš. I to, ja mislim da su se tu ljudi pripoznali da ih je to ono, wow, kako je dobro, znaš. Druga stvar, taj segment materijalnog posjedovanja je jako dobro obrađen u seriji. I to isto su se ljudi prepoznali, znaš, ono, bez novca sam niko ništa, ne vridi ništa, mogu sutra krepat, znaš, ako ima novca ja vridim, ja sam vrh. I tu su se ljudi pronašli, znaš. Tako da ono, kad pogledaš malo s te strane, jasno je zašto ljudi su poludili za tom serijom globalno po cijelom svijetu. Jer cijeli svijet je u banani i cijeli svijet je jedan veliki Squid Game. Kad pogledaš, postoji nekolicina bogataša, ono baš bogataša koji igraju igru sa ovim koji nisu bogataši. Jel? Međutim, da je bilo koga, sad ne mogu reći 100%, nije 100%, onda bi bilo bez ikakve nade, bez nađe. Ali većina ljudi, da ih staviš u poziciju onih što imaju masku ili u poziciju onih što vladaju, svi bi se isto ponašali. Većina bi se isto ponašali. Čak i oni što najviše plaću, što im je najteže, što trpe nepravdu, što su najjadniji, njima isto da im daš mogućnost da mogu biti na toj poziciji, bili bi vjerojatno i gori. Znaš. Tako da je to ono razlog zašto su ljudi tako pomahnitali za tom serijom.
Što se meni sviđa? Meni se sviđa što opet u toj seriji postoji jedan lik koji nije savršen, koji je sam isto je sam je ebeta, jel, sam je sa svojim manama, jel, sa svojim porocima, ali u biti jako dobra osoba. Znači ima jako dobro srce. I pratiti njega između svih tih idiota, ima par takvih likova koji su, ali on je recimo najčistije duše u toj seriji i pratiti njega kroz tu seriju je meni recimo zašto se meni igra liganja svidila. Pa eto, ako imate volju, ja vam toplo preporučam, ako imate Netflix, ako imate vremena da pogledate seriju, ja sam jedan dan odlučio cilu je pogledati i pogledaj sad cilu. Znači jednu nedjelju sija i amo i pogledaj. I nisam zažalio, jako dobra serija. Tako, uživajte.